Kajing wan rung kertep jong ki brio ki banabar ki bawan klem da biang ki kot kisla kabu jingma shisha bala debru bansaki ya kajing non ketiga jong ki bat ki babun ki kamsnio hapo kanong ba bat ki we ki ceka mentala nang pau ba kajing keren ka sorkar jela banyele persya ya kajing wan rung kita ki brio ki ba klem kot klem kisla kapau ba kadai tang da kakatien om da kakam kani ngila ban pinshisha kadai na kajing yo bat jong kaseng nyo trap integrated Territorial Organization Hito Shillong City. Ya kawai ka kali ka bakit ya sangut ki brio ki bomdon tang kawai ru ka kot ban pinshisha ila de baki dei ki a. Hindai bakin shi thu baki dei ki bawan na jala West Bengal bat kila yo rung hado sor Shillong hakamiet jong ka arpulai terik nailar arjar san. Haga jing toket na kaliang kit khot ka sang hito kini ki bar jala kila pensgo baki la sha khot banwan tre bella sha kini ki jala bat ban yo rung hakaba kila siau ye ki pulet arspa tingka lingbau nongnya jongka kali kabala tap da tarpal habakit ye ki आप ये लोग को लेकर आया ना, लेकर आया। हाँ। आप लोग भाड़ा मिला नहीं क्या? हाँ, इसका नहीं, मतलब गाड़ी माल जो से क्या है, हाँ, हाँ, माल का भाड़ा बाद में बोला कि आदमी जाएगा, हाँ, हाँ। तो आदमी चार पाँच आदमी जाएगा तो हाँ, लेके हाँ। आना है, तो इसलिए लेके आए। ये कितना मिस्त्री है। हाँ, हाँ, कितना भाड़ा मिला था जो आप लोग ये लेकर नहीं, आए? हम सामान का भाड़ा लेके आए। सामान हाँ, का सामान ये का लोग भाड़ा। मतलब फ्री? ये फ्री है, ये मिस्त्री है तो सामान ये लगा लोग का है। ठेकेदार कौन है? उधर में जो कैंप में ना वेस्ट बंगाल में होगा सर। आप लोग वेस्ट बंगाल से? हाँ, वेस्ट बंगाल। वो मतलब वो चेक गेट उधर उन लोग का चेक नहीं किया? चेक देखा है आदमी, हम बोला क्या है, वो बोला क्या है आदमी, हम बोला आदमी 200 रुपये दिया, छोड़ दिए। कितना दिया? 200 रुपये। 200 रुपया दिया? हाँ, कितना दिया? 200 रुपया 200 रुपया दिया, वो छोड़ दिया? छोड़ दिया। वो एकदम जो बोनियाद पार करके जो चेक गेट होता है, हाँ, हाँ, उधर में खाली 200 रुपया में छोड़ दिया। छोड़ दिया। कितना जन है वो वेस्ट बंगाल का? ये आदमी 5 आदमी। अभी वेस्ट बंगाल का 5 आदमी है। मतलब वो लोग जो अब उधर में जो बर्नी गेट में ना जो चेक किया खाली 200 दिया, ऐसा ही छोड़ हम दिया? क्या है, हम क्या है, अब दिया ऐसा ही छोड़ दिया? मतलब कागज कबर में भी कुछ नहीं आया? मतलब कुछ नहीं पूछा? बिना लेबर का पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस का काम मतलब ऐसा है छोड़ दिया? वेरिफिकेशन भी नहीं है, लेबर लाइसेंस भी नहीं है? लेबर लाइसेंस भी अच्छा प्रूफ से भी नहीं है, वो फेक है। बना के दिया ना बनाने के बना के टाइम में आओ ना, बनाने क्यों बना के टाइम आई जाओ? एक दिन बनाएगा आपको cepat cepet nak bila lihat mulai kan cepat cepet tiga upload malam उधर से काटना पड़ेगा ना? तो टाइम लगता बनाने के लिए, एक दिन आप लोग में नहीं बहुत रेस है हमने hakbai dei bakani na kaliang ka hito Shillong City ka pendrem ya ka jingle ka tanat bulet ka blashim da ka pisa ban ailat ki barjala ban yo rung shakani ka jala Ini nak kalian kay hito Shillong City haka jingdon kam jangi bangiwan mo bakidan ki bahiyang jangi ki batia po sibinos tang ngiwan pa yaki oning ila umli phai shia ngila lap ya kene ka kali ngi isan khmat artat ru bangila lap ya kene ka kali te haka ne kamiet bangi obat ibat iki ngila kali ngi tep bat bikini ki bar jela biki wan ki dei na po West Bengal ka kot ka slar kembiang ke libar raisan ru kimdan plus kata ka police verification ru kimdan te na kalian ka sang jongi bangila kali bhai ki yaki anang ila tep ba kadai na baki ong ba ki wan po West Bengal na West Bengal ru baki la ana kila apoy ti po berni cegget ni kentu ya ka berni cegget kamtam mo iki infiltration baki pai yang ti ba tang arspa tingka kalong ka ke balik ran ban siam arspa tingka ya ki inyong mut ban pelaj iki bar jela bakin wan sa buhai snong sene ne ki wan sa ne ki wan long ki le no orang imtip ya kata mo hari hakini ki por kniat singir ngilai obat iki ba kidon ki bawan trace ne ki makiru kimbiang kot slan ri mentaru ngi obat lang ngi obat hi kiru te kalong ke bosong si ban ars pat tingka ban sim mandi ya gajak ban rio na kaliang jengi kasangi bro ko ngim sngotanat ya kata dan ni na kaliang ke Shillong City ni kerpat juri ki badai ban pek mi to pek ha to trai hok ya la kakam ba ni ne trai lang om tang mangi kisang halang na kaliang jengi ke hito na ke SU na HYC na kino kisang ki badai hi kita ki bandai pek kisang halang hi bro ko wai Kimdai tang kamaram ko jungi bangin pek yakini ki mender ki bawon ke tap andre
to try lang kan kibadai ya kal kibadan hakabor to try lang ya kala kakam to try hok ya la kakam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.